bagi sokongan kepada Teacher Koko, ahli jawatan kuasa dan semua murid sukses. Dan berikan yang terbaik demi rumah sukan masing-masing. Got a tens in me pocket and a bottle full of tris. 5 racks in the bank, put it all up on me wrist. Never fucking with a lane, we'll be riding in the mist, nah. Like I'm riding with your bitch. Got a tens in me pocket and a bottle full of tris. 5 racks in the bank, put it all up on me wrist. Never fucking with a lane, we'll be riding in the mist, nah. Bersama saya sekarang ialah penolong kanan kurikulum Tuan Haji Anwar bin Mat Yusof. Izinkan saya ingin menanyakan sedikit soalan kepada Tuan. Okey, boleh. Tuan, apakah pendapat Tuan tentang penganjuran Hari Sukan tahunan ini? Adakah Tuan berpuas hati dengan pelibatan dan semangat pelajar? Alhamdulillah, sepanjang permatian saya daripada awal lagi, saya sangat berpuas hati sebab semua pelajar, murid-murid sukses, nampaknya sangat sporting. Tapi benda ini boleh diperbaiki lagi pada tahun yang akan datang supaya lebih sporting lagi. Sebab tahun ini saya tengok sangat meriah dari segi sorakan, dari segi sokongan padu. Setiap tim tu sangat bersainglah dari segi guru-guru, murid, semua. Dan juga parents sekalipun sangat supportive lah. Jadi saya sangat berpuas hati.